Yuk ke Argentina ya ke lynti besuk ponpoi sya ke kuarter final. Pat katno tylli kiri kibra debrung sya karau ke belai puar. Kapdeng sewa piki parlo ki bijisngo tenal pan page ya ki video hangne ke channel. Hangne ke video mtagas nginya page katno tylli kiri kibra debrung sya karau ke belai puar. Pat kumno ke Argentina kayo ke lynti besuk ponpoi sya ke kuarter final. Tementa aling ina pechwa katno tylli kiri kibra debrung syakarau ke belai puar. Pat kat hadu pangala pelaja kane ke video ladon aruf pra tylli kiri kibra debrung syakarau ke belai puar. Pat naga grup E kiri ke belai debrung kiri ke biorung syakarau ke belai puar kadai ke Mexico pat ke South Africa. Kat bahana grup B pat kidon lai tylli kata ke Switzerland, Kanada bat ke Bosnia. Bana ke grup C kidon tylli kata ke Brasil pat ke Morocco. Kat bana grup D pat kidon lai tylli kata ke USA ke Australia pat ke Paraguay. Bana ke grup I ru kidon lai tylli kata ke Germany ke Ivory Coast pat ke Ecuador. Bana ke grup F ru kidon lai tylli kata ke Netherlands ke Japan bat ke Sweden. Bana ke grup G kadai ke Belgium bat ke Egypt. Bana ke grup H kadai ke Spain bat ke Cabo Verde. Ke Cabo Verde kalongkum kata kari ke barit bah pat ke baduna briu bah hadu kata-kata paka jingbun briu jongka kadon tang lai laksan pawajar henry kalong pat kari ke baryok rung syakarau ke belai puar. Bana ke grup I kidon lai tylli kata ke France ke Norway bat ke Senegal. Kat bana ke grup J pat ke tim ke balatik kena kadai tang ke Argentina. Henry ke Austria pat ke Algeria pat ki habanya page lasai men step. Bat naga grup G pat kadai ke Colombia pat ke Portugal. Bat naga grup L pat kadai ke England bat ke Khana. Te paralog kini ken kidai kita ki aruf pra tylli kiri ki bala debrung syakarau ke belai puar. Henry sasau tylli pat kiri ki habanya page ya ke jingil kai ke banya lekai lasai men step. Te paralog menta aling ina page no ya kiri ki bala yorung bar ki bala tibi ki opponents jongki iano kin yelekai pyrshah. Bar ladangi page part sekane kawe kaliang ke Germany kan yelekai pyrshah ya ke Paraguay. Ke France kan yelekai pyrshah ya ke Sweden. Ke South Africa kan yelekai pyrshah ya ke Kanada. Ke Netherlands kan yelekai pyrshah ya ke Morocco. Ke USA kan yelekai pyrshah ya ke Bosnia. Kat ba sekane kawe kaliang part ke Brasil kan yelekai pyrshah ya ke Japan. Pat ke Ivory Coast kan yelekai pyrshah ya ke Norway. Pat ke Argentina kan yelekai pyrshah ya ke Cabo Verde. Pat ke Egypt kan yelekai pyrshah ya ke Australia. Te paralog kini ken kidai kita kiri ki balayo ya ki opponents jongki. Henry ladangi pai pat hakaliang badon ke Argentina. Ke Argentina kayo ke lynti ke basuk ponpoi sya ke kuarter final. Namar karau ke belai puar kan iakhun pyrshah ya ke Cabo Verde. Barhakarau 16 kan iakhun pyrshah ya ke Australia lane ya ke Egypt. Henry lada ke Portugal lane ke Colombia kalak ponpoi klik kami jekin point jong ke grup jongki kilak banyak kendo ha ke kuarter final. Henry ladangi pai pat ya kiri ki bayorung syakarau ke belai puar pun kiri kidai na ke dauba Afrika kata ke South Africa ke Ivory Coast ke Cabo Verde ke Egypt ke Morocco ke Khana bat ke Senegal. Barhadu nyau tylli kiri ki badai na ke dauba Afrika ki balayorung syakarau ke belai puar. Henry ke DR Ganggo bat ke Algeria kidang up lakin yorung neem syakarau ke belai puar. Te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakendiat kublai shibon.